umuntu basebenza naye kwaku amandla abo babewahlanganisa ukuthi bafota sihlanganiseni silekelele lapho ukuthi umngcwabo bese qophelene eliphezulu kukhombisa ukuthi umngcwabo womuntu omkhulu lo besho ngemali zabo akekho uMasikandi waphikisana nale nto wayiphikisana nale nto efanele ngayifaki leyo mali ayifakwa senenza ngathi ukuthi abantu baqinyo bathiwa abakhiphe imali kuyokwenziwa leyo mngcwabo abakhiphe imali angathi kwenziwa into eyeqisa kwathi hayi asikhipheni imali le mali sikuthi uyesosweni wathi kujothwa leyo mali yathathwa umuntu othize oyethi fuku umuntu othize manicabanga njengoba le mngcwabo yombili kade ingaka nicabanga ukuthi affordwe yini njoba kade imngaka nje le mngcwabo yombili affordwe yini sekunabantu kumele nibakoleke imali nani bathetha babuyisele imali zabantu abazenzeni ngoba yonke into lapha nibonile ukuthi ibiza imali yonke into lapha yonke into ebilapha nibonile ukuthi ibiza imali leni ifunayo nithi ezovelaphi abayithathe bayenzani kuyo yonke le nto ebilapha wena nje uwe ungayi-afforda yonke le nto ebilapha uwedwa ungayi-afforda le nto ebilapha mawusuthi wena kunemali ofanele izikhishwe osibanibani beyibuyisele lapha angithi niyazi ukuthi imali zihambile zokwenza yonke le nto ebilapha senithola ithuba lokwenza icontent ngaloya mngcwabo sanubukisa bafowethu msanukhuzanani ngalento ye-social media khuzanani noma ngathi uyazazi ukuthi awuthinteki noma awuthintwa akekho vele umuntu ozokuthinta silwi la akekho umuntu ozolwa nawe kodwa sebenzisa umqondo ucabangela abantu abasesimeni esinzima kangaka ukuthi usungathola ithuba lokuthi uzokwenza icontent ngale yanto cabangela abantu cabangelani lo yamndeni nifuna ukufaka ehlazweni nibhizi ninaphaza igama likamfowethu lapho ukuthi hayi wayekade ngaze wengakhaviwe kuphi wayekhaviwe kuphi kanjani senibhizi manje niqhathanisa omasingcwabisane la phezulu kwegama likamfowethu ehambe izolo niyenzelani leyo nto bafowethu bengeke nikwazi ukuthi nithi nje gozololo kancane nilinde until nize nibone ukuthi seniyabona hayi abantu manje sebethanda ukuhila sekungconywana makunento nifuna ukuyilungisa nihambe niyohlala phansi nomndeni wakhona niyilungise makunento nifuna ukuyilungisa kuMasikandi nihambe niyohlala phansi nabaculi bakaMasikandi niyilungise leyo nto nikhetha ukuthi nizovula live la niyoshutha ama-video la nikhulume ngendaba zeyimali ofanele ikhokhwe abantu abathize abaculi bakaMasikandi bazosizana kanjani ngelinye ilanga uma ngabe nina nikwazi ukuthi esenzweni abasenzile nibagxeke nikhombisa ukuthi kufanele bekhokhe ukuba bayenzanga ke le nto abayenzile benizoyenzani le nto benizoyenza na izinto ezikanje zihambisana nomndeni izinto ezikanje zihambisana nomndeni uma ngabe umndeni wakho ubuthe cha bekuzoba cha njengoba yenzekile le nto yaqhubeka abomndeni bekhona kusho ukuthi bebazi ngale nto bazisiwe ukuthi kuzokwenziwani owabo loya muntu sekuyinini enazi ukuthi bekufanele leyo mali ibuyize ngapha abaculi bengaphawuli mfoka Steers ngiyakuzwa mfoka Mawuthi abaculi bathuleleni bengaphawuli ngoba ukuphawula kwakhe umuntu kulezi zinto ezikanje yabona lento ezila ko TikTok nako Facebook nako banibani once yaphatha igama lakho kabi waqala wayiphendula usuke usuyifakile enkingeni uyokhuluma ngane yakwethu ukuze kwathi thula uthi du belinaphaze igama lakho beze baqede uthula ungathi du yabona nje bonke abantu abathinteka kulento labo kuthiwa bakhokhela imali
ngiyafisa ngathi bengayithulani ingane zakwethu niqhubeke nento eniyenzayo ningathi vu ngoba ngizothi manikhuluma kugcine kube khona izinto ezizokhulunywa zigcine zithinta enhlizweni zenu nigcine nikhuluma ngobuhlungu kuphinde futhi kuvele kabi kibo futhi bethathe bezokuneka la ku TikTok njengoba bekwazi ukuthi mangabe ukhulume nomuntu kwanenkulumo ebekhona uma ngabe leyo nkulumo ibe nesihlava bayithatha bayibekela ku TikTok kodwa uma ngabe leyo nkulumo kade iyinhle mangabe leyo nkulumo kade ikhuluma iyinhle asiyiboni la ku social media niyathanda ukuveza izinto ezimbi ngabantu anikuveza okuhle